ki khubor ka Batese TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Net Foodish. Ordar mapi minwan ramangi hakerdob ying jongpi. Ka President Jangaseng Meghalaya Indigenous Women's Council ka kong by Dai Grace Dakhar kala kena bagi beri belakang lenti yaki hakapol bagi membenet syaka public hearing ka belong hakashnang wa ejer is Giant Hills Strength kidiki guns dan kita ki beri kala syathit dah kapisa. Kini kaseng harengkat ke jingya senrop lang bat ke hitu kala turut office jang Meghalaya State Pollution Control Board ban penpau ke jing persyak jongki yak public hearing ke belong hakat pratrik urisau arajar posau bat ke dawaru badan pelong dak wepat ke hearing. Ka jingmut hi bat ka jing thu jong hi bangi wan hangne ha office jong ka MSPCB kadai kanong rim halor ka to ka public hearing ka bala penlong menhakane hakakat pratrik ha wa ajar lomsnong ilakan narpo hoi ngadon hangtu ngadon rengkat bat ngila sya tan la sya tnian la sya yu hakitu gi guns bala haya shisni MSPC hoi ba hoi ngi dawa bian ben recall ya ka public hearing no you see phimut namar PE hakini ki news bala adep kala mi shy but kala clearly clarify ba kila don kita ki guns ki bala haya te namar ya ka public hearing ru kila penlong na ka national highway hado lai kilometer ka jingjingai te benong bangin ya tang si marway arngut mut kamlong ka basngai yangi kamlong ka basngai bangin ya tang marway arngut mah entah ka daw ngi ru ngi claim accept ya ka proposal jongki bangin rung tang marwe arngut na bentaki kawai ka association definitely habala penbam tengka la penbam pisa da ka meghatop definitely kada ka meghatop hi bahaya yaki handrai ta ka ka daula da mdai ba kila syathit la ne ba kila sya haya ta kumno kin wanra ya ka jing penkelumar bat ben khang lenti khang lat yangi ben pensau ya kita ki opinions jongi namar ngi don ka hok ben pensau ya every concern of opinion ngi don ka hok ngi don ka right ta kumno bat lat hung ya ki hang to hakmat jong ka first gate ben persya bat ben khang lat yangi namar uno brerul ada kamdan kata kajing yo anong mdan batre benle ya PAA in free of cost PE ka ai kanong rim ka bangi kwa ban persya hang ne namar katkum ka jing tip jong P bat katkum ka ba la syai peleng pilai I peleng mo ba kadai ka jing persya jongi namar bakala bon palat kasimen plan hang te takla ta haduk ka memory yang jongi sakawai ru climate of change climate of change nang ta ka dust pollution the river pollution kibon bah bagi kita kila kalak ta ya ka greenery jong ka may mariang ro halor kata kanong rim hoy ka ministry kam day ben penlong industry hub hang te na marketip syai ba hang to hapo ilakan narpo kibon kinong snong bat kibon kisnong githaw hang to te ben penlong hi industrials hub hang to mut kami hab syo kadonjing kita ya ka koy ka khia ro namar ba dala pack palat kito ki industries hang to kan kita na dong syadong kito kinong snong hang to kila sya penbe bakin yo kam yo jam bakin yo ya kita ki development kin yo ya kita ki CSR scheme kisya pengop ha kita handrai katkum ka jing yo ibat ka jing syam jongi kam syam la urlong kum ka katkum ka tai ka agreement bakila ya tho bat ya soy MPE hoi ka development ngi don kam ngi don kam ya ka development dan ka development ngi dai benyo lang ba ka sarkar ladangim yo na liang jong ka sarkar balengin vote ya kita gi MLA ya kita gi MP ya kita gi MDC
Balingin conduct dia ke election. Habangi conduct dia ke election. Kadai ke kamram ke responsibility jongki benwan rakyat kata ke development. Hato lada uta company ula benai development. Tebalingi don kami kita ke sarkar. Nyim don kami ke sarkar lada ke company ka wala benwan rakyat ke development. Ngala keren saya kitu ginong syang hakato yaki hakato kasengi public hearing namar kila persyak palat yang ibangin rung siapa ngala keli yaki ngala ris ya kajing keli jonga yaki ka pio nong na benta ben pikloi benduk nong ma teki ong bangi na ngi bangi kikon kiti jongi kikon samla jongi kimyo jing tre myo kam myo jam ma tengah ong ta piplan ya kata bakin yok kam yok jam handre in at present ta pikloi benduk no ya kata ga ya kita ga spak jong ka memory yang ma te sumut lada in future pat kikon ki pateng jong pi kai ga jing mentoi kin yok haba pilap benduk lut pilap pensep lut te ki ong tengah ong haba pikloi benduk nong pidai ru bendawa ya ga jing yok nong pidai bendawa ya ke college, pidai bendawa ya ke hospital, pidai bendawa ya ke school. Kenang ba kita gi pateng jong pi kin yo ya katakan nam na benta jong pi ba. Oh hakapor jong ita mut nilai yo ya kane gajing mentoy. Handai ben syuang bangin ya big ya kata pispa ya kata pisah. Tang deki polak handai kim tip kita ki bar jelad deki crore deki million kidang kamai bat ki ra ya kata kespa ka jela jongi. Ngawan nalia nakaseng Meghalaya Indigenous Women's Council ngadai president haga designation but ngakerteng by thy grace dekhar.